20 sati i 55 minuta. Prije 17 godina na ovom istom mjestu ranjena sam, kao i mnogi drugi mladi ljudi. Ispred kapije od agresorske granate koja je ispaljena s Ozrena. Šta da kažem? Imala sam 21 godinu. Mi preživjeli iz kapije, čestitamo rođendan jednim drugim za 25. maj. Nažalost, ja sam jedan od preživjelih, dosta mojih prijatelja na ovom mjestu. Znači, poginuo taj dan, to veći. Pa ne znam, teško mi je. Nije jednostavno. Prijatelj mi je dao Pepsi. I u momentu kad sam pokušala da otvorim limenku, to je posljednje što sam učinila i što je promijenilo moj dotadašnji i budući život za sva vremena. Nastao je muk. Nastala je muka koja nikad neće prestati. Nastala je tuga i nestali su životi. Ja nisam znala da sam ranjena. Ja sam vidio samo bljesak. Bljesak i nakon pada granate bila je tišina, nikad u životu nisam osjetio tu tišinu, valjda od detonacije. Zujalo mi je ušima, ali nakon nekoliko trenutaka čuo sam jauke, vrizke. Pošto sam ranjen u nogu, bio sam ovdje u ležećem položaju. Kad sam se okrenuo, svi drugovi koji su bili sa mnom, znači Azur, Kinđe, Alem, Ago, svi su oni poginuli. Vidjela sam majke, očeve, koji su prevrtali tijela u holu kliničkog centra, tražeći svoju djecu. Bili smo razbacani po hodnicima, punim krvi, potoka krvi. I svi smo pitali jedni druge, jesi li vidio tog, znaš li šta je s tim, znaš li šta je s ovim. A iz sekunde u sekundu stizala su vijesti, znaš li da je taj poginuo, znaš li da je taj poginuo i taj je poginuo i ona djevojka je poginula. On je tog dana, mi smo ovdje ručali, izašli smo napolje da popijemo kafu i tako sjedli smo pričali, komšinica je došla, Mirsada, i donijela je 3 suknje da pokaže što je dobila negdje u Merhametu, ne znam. I on kaže, jao što ti je dobra ova suknja, lijepa, imala je ruže, neke crvene i grane, zelene, daj mi, kaže, da večeras se oženi. Kaže ona, evo ti Damire sve 3, neću, kaže, hoću samo ovu. Tako da smo mi još tu sjedili i naišla su 2 komšije odavde i kažu njemu, ajde Damire sa nama. Kaže on, neću, ja sam u pripravnosti, ne smijem iz kuće nigdje dok mi mogu me zvati. Ajde sa nama,
da idemo, kaže on, pa hajde svakako moram da se nađem s jednim čovjekom, a to je vjerovatno da idu tražiti komandire, jer je bila aktuelna Vozruća. I otišao je sa njima i mi više ništa nismo znali. Svaki roditelj što se tiče svog djeteta, on je subjektivan. Mislim, ona je bila možda moje naravi. Ja neću reći da je bila ljuta, ali je bila onako malo oštrija na osnovu matere i brata. Mislim da sam i ja takav. Njen izlazak nije bio na kapiji, inače za vrijeme rata oni su se okupljali ovdje u blizini kuća i tako. I oni su otišli dole. Ja sam zaspala divno i ničega se više ne mogu sjetiti. Samo znam da me probudila nekakva vriska u ulici strahovita. Kad sam ja ustala iz sobe, valjda je svijet jedva dočekao da vidi upaljeno svjetlo i da uđe. Sina nije bilo tu, svi su nagrnuli u kuću. I normalno ja sam pitala šta se zbiva, vidim puna mi kuća svijeta. Ma nije ništa strašno, kaže nešto, malo se je nešto pucalo po gradu, pa gdje su mi djeca? Sad će doći. I sad ta mala koja je bila s njom, inače i stanovala kod nas, studirala u Tuzli iz Gračanice, Jaca mala, vratila se kuće, ali mi nije smjela u kuću doći, nego je otišla komšinica, jer je ona bila kod pozorišta, a Elma Brguljak rahmetli, moja Dina, i još jedna mala iz Gračanice koja je teško ranjena, ona sad živi u Irskoj. Ona je ostala bez noge, bila je student medicine inače. Njih tri su. Edina, prvo je išla Elma, pa je išla Edina, pa je išla ta mala Brguljak. Edina i Brguljak su na mjesto ostale mrtve, ova je teško ranjena. Ona je stvarno dobro svirala harmoniku. Imala je sluh i afiniteta eto malo prije što sam rekao, često put bi ona rekla hajde kad nama dođe sjelo ili neko, ili dođe moji roditelji ili ne znam neko, hajde veli da te otpratim ja koliko ćeš ti pjesama da bi ja posle toga bila slobodna da ide i tako. A vi ćete tu harmoniku, ja ću snimiti što je specifično. Ja nikad nisam dozvolio da neko tu harmoniku, kako je harmonika zatvorena, ne znam, možda je to bilo zadnji put da je metla na sebe možda i te 95. ili možda 94. Ne mogu se sjetiti, jer tad nije bilo do pjesme ni do bilo čega. Ne znam da li, možda, ajde da ga kaže, možda u jednom periodu, možda oko Nove godine da nije šta gdje je svirala, kako je ona zatvorila tu harmoniku. Nikad više ta harmonika nije otvorena. Mislim, nije ni mijeh otvoren, ni ništa. To su tako bolne uspomene. Bez obzira što je 17 godina, to kao da se desilo juče. Ja to nikad ne mogu zaboraviti. I eto vrijeme je prolazilo. Dođi Nedice. Vrijeme prolazi, naš Edo se oženio. Kad je došao ovo naše uruče, mogu reći donekle nam je osmislio život nekakav. Sad smo se malo zabavili oko njega. Komšija je tu kopao nešto pred kućom, cvijetnjak, i on je naišao kraj njega
i komšija njega pita, Damire, kako si, kućaš? Evo komšija, oda da se ženim, ajte i vi komšija sa mnom. Kaže on, ma neću Damire, ja sam star, idi ti. Ma hajte, šta vam fali sa nama, idemo da se malo proveselimo, ajde, ženim se večeras. Da bi tu večer on poginuo. Da li je to bila sudbina, Bože moj, kako li je to bilo, ja ništa ne znam. U redakciju su utrčale 2 djevojke, uplakane. One su sve bile zalivene krvlju i komadićima ljudskog tkiva i rekle mi šta se desilo. Tu scenu nikada neću zaboraviti. Iz realizacije sam izdvojio Željka Kovačevića, koji zna snimati. Utrčali smo u redakciju, uzeli jednu metalnu šipku, obili sve ormare gdje su bile kamere, našli najbolju kameru sa dobrom materijom i Željko je otrčao na korzu. Za 20-ak minuta je donio snimak. Oblio me hladan znoj, jednim dijelom od neizvjesnosti jer ne znam na što dolazim i jednim dijelom od tog jednog trčećeg koraka da što prije gore stignem, da to zabilježimo jer je to jednostavno bila stvarno velika stvar, jedan veliki zločin koji se desio u našem gradu. Dolazim gore na lice mjesta, negdje otprilike pored kafića Leonardo tadašnjeg i jednostavno zatečen situacijom nisam znao šta da radim. Zastao sam par sekundi i spustio kameru na ivičnjak i valjda u tom nesnalaženju i jednostavno zatečenošću jednog vrlo ružnog i tužnog prizora tu kameru sam prevrnuo, nakon toga ona više nije baš radila kako treba i pokušavam da dođem sebi šta je uopšte da uradim, jer jednostavno je bilo dosta krvi, sve je razrušeno. Bilo je puno tijela, puno krvi, puno ljudi koji su pokušavali pomoć, zapravo totalni haos. To je sasvim sigurno najteži zadatak koji sam ikad imao u svom kamermanskom poslu. Nedugo nakon toga uslijedila je sahrana koja je isto tako bila jako teška i mučna. To je bila noćna sahrana, između toga bolnica, televizija, prebacivanje snimaka, prenošenje za razne televizije. Sve u svemu to prilično maglovito mi je ostalo u sjećanju zato što tih dana niti smo spavali, niti smo išli kući jer jednostavno pokušavali smo napravimo što više možemo. Vjerojatno to razlog, taj 25. maj, zato što sam ja na punu deceniju napustio taj posao. Tek nakon 10 godina sam ponovo počeo raditi na televiziji, evo sad sam opet televizijski čovjek. Danas bi najviše volio da više nikad moji snimci ne budu emitovani na tim svim svjetskim televizijama. Ja sam toga dana dežurnog kamermana poslao kuću da dežura kod kuće jer je zaista imao naporan dan. Dežurna novinarka me je zamolila da ode samo pola sata do Korza pa će se brzo vratiti. Ja sam joj u šali rekao, to da vidiš momka. Ona je otišla i preživjela je tako što je stajala pored jednog golfa koji je sav izrešetan. Nažalost, nije se susrela sa mladićem. On je poginuo. Drago mi je bilo što nju nisam poslao u smrt. Za neke je to bila samo vijest, za nas je to bilo nešto strašno što se desilo nama u našem gradu. I jednostavno neke stvari se ne mogu promijeniti, kao što sam rekao. Komšije, prijatelji koji su tamo izgubili svoje živote, nikome nisu smetali. Ja stvarno još uvijek ne mogu da razumijem zašto se to desilo
i ne vjerujem da će mi ikad moći neko razuvjeriti da su oni bili nekome prijetnje ili da su sasvim normalni prolaznici bili ikome prijetnje. Ja sam sa nadčovječanskim naporima, ja mislim da ta organizacija koja se tu nulj dogodila se nikad ne može ponoviti. Ona nije zabilježena ni u novom menadžmentu koji sad izučavamo i za koji se specijaliziramo, nego je uistinu to od Boga dato, a mi smo to radili sve iz srca. Normalno, trijaža koja je najvažnija i koja je vrlo bitna je krenula od prve kapije. Sjećam se odlično da sam sa doktorom Hasanom Prašom, urologom našim, na prvoj kapiji pravila prvu trijažu. Za sat vremena 16 operacionih sala u hirurškoj zgradi koju mi zovemo Stara Gradina je bilo otvoreno. Unutra je bila nijema tišina smrti. Kad sam pogledala po leševima, oni su bili zamotani u bijele čaršafe i poredani u safove, baš onako kako smo ih prije 15, 16, 17 ili 18 godina moje kolegice i ja redale na kolica da pođu majkama na prvi podu. Ugledala sam i babicu Nahidu koja je obilježavala leševe, stavljala je tračice i pisala je li muško ili žensko, baš kao nekada kad su se bebe rađale. Počeli su pristizati povrijeđeni i vrlo brzo za njima i građani, naši znači sugrađani. Lakše povrijeđeni su dolazili sami, dolazili su pješke. Teže povrijeđeni dovozili su naši sugrađani svojim privatnim automobilima i u jednom momentu se stvorila gužva pred stanicom hitne pomoći. Mi nismo mogli prihvatati sve one povrijeđene jer nas u tom momentu bilo malo. Još uvijek je bila nevjerica, šok. Ne možemo vjerovati jednostavno da koliko nama pristiže, a već smo čuli da kolone automobila voze povrijeđene i tad već i poginule, vjerovatno prema kliničkom centru. I ono čega se počesto sjetim, to su jedne predivne, svijetle oči koje su mi široko gledale i one me prate. Opipala sam, pokušala sam da otvorim venski put, da uključim infuziju, nisam uspijevala, pipala puls, da sam povukla Subhu, Subho, molim te, gdje vidi ja ovdje osjećam puls. Subha je svojom rukom dotakla puls tog prelijepog momka i rekla je Alma, to kuca tvoje srce. Onda mi je jedna blokada u sjećanju. Kad sam ušla u šok, tu su bile još gore slike. Oni malo svjesniji povrijeđeni koji su bili, oni su molili za pomoć. Nešto što mi je tad ostalo strašno urezano i što nikad nisam zaboravila je jedan dječak je krkljao i molio, sestro, molim vas, možete li nazvati moju majku i kazati joj da sam ja dobro, da se ne brine, ona je srčani bolesnik, molim vas, sestro, ako ovo vidi, ona će umrijeti. Međutim, njega su odvukli u operacionu salu i izvukli su ga nepomičnog. On nije stigao na operaciju i nije stigao nazvati svoju majku. Sve su to bila djeca koju sam ja znala. Djeca koji su bili vršnjaci moje djece, simpatije moje djece. Djeca koje sam ja ranije u školskom dispanzeru previjala poderana koljena od lopte kojima sam davala injekcije. Tu su bila djeca i svih nas zaposlenika, jer smo mi u biti prije svega ljudi, pa onda zdravstveni profesionalci. U 3 sata ujutru bilo je sve završeno. Sve operacije, identifikacije na patologiji i hodnici su bili očišćeni pa 50 puta. Nije se osjećala krv u 3 sata ujutru, ali niko nije išao kući najmanje 48 sati i to je nešto što ja sad imam običaj da kažem da se bukvalno graničilo sa ludilom. Jednostavno su svi radili dušom i srcem. Inače, taj dan sam imao neki goste koje sam, omorno je bilo gosti i onda sam otišao s njima, odveo ih na ručak i rekao sam negdje oko 4-5 sati
da jednostavno moram otići kući jer jednostavno nisam se osjećao baš nekako prijatno, morao sam otići, bio sam umoran i otišao sam kući da uhvatim vodu, da se malo okupam. I moram da kažem da sam uspio to da odradim što sam naumio i sjeo sam da sa ženom malo popričam. I u međuvremenu oko 5 sati je sirena svirala, jedna granata pala negdje kod Livnice. Mislio sam da je to prošlo, ali oko 8:05, mislim tu, zasvirala je ponovo sirena. I moram da kažem da taj zvuk sirene jednostavno djelovao mi je nekako drugačije, jer nisam osjećao ništa da se moglo teći tragedija. Onda sam nazvao nekoliko brojeva koliko sam mogao nazvati. Poslao vozača da vozi na Gradinu ranjene, a ja sam otišao tadašnjem načelniku Bešlagiću kući. Nisam ga mogao dobiti telefonom jer ja mislim da će ubrzo i veze da puknu. Da mu kažem da odmah moramo u klinički centar, da se dogodilo nešto strašno. Da je mnogo ranjenih. Onda smo otišli u klinički centar i tamo na hodniku vidjeli težinu te strahote. Već mnoga pokrivena djeca, samo vidite noge. Čim dovezeni, neko je konstatovao smrt. I čitava trka ljekara, medicinskog osoblja, medicinskih sestara, tehničara, onaj krvavi mermer u kliničkom centru. Uoči samog dana sahrane smo poslali informaciju samo roditeljima, odnosno porodicama da će biti sahrana. I taj dan ujutro, negdje već je to krenulo od 4 sata. Oko 5 sati i pored toga što smo rekli da je to samo, ajde kažem, za uski krug ljudi zbog sigurnosti, taj dan je ovdje se okupilo oko skoro 2000 ljudi. Na koji način, vjerovatno od usta do usta, saznalo se za taj dio, a vrijeme je bilo opet kišovito. Sjećam se da su bile iskopane rake, da su pored raka stavljeni sanduci, tabuti, znači kako je ko izrazio svoju želju. I sjećam se da u momentu kada smo spuštali naše sugrađane, našu djecu, naše dragi, da je tada počeo snažan pljusak. Ali ono što je za čuđenje tog trenutka, ovdje su inače ispod nas je bio zoološki, pa su bili paunovi. Kada su oni počeli da grakću, onda je to bilo jezivo, ali simbolično, kao da su oni žalili za njima. Nebo se otvorilo. To je jedan od najtežih zločina u novijoj istoriji. Prosječna dob ubijenih je 23 godine. To je svjesno počinjeni zločin. Da se ubije pred kraj rata što više ljudi. Nema tu nikakvog vojnog cilja, to je okupljenište mladih. I to je najveća rana u istoriji Tuzle. Svjesno učinjeni zločin. I sada, toliko godina poslije, Đukić je osuđen. Sudi se Mladiću i Karadžiću, komandantima te zločinačke organizacije, paravojske, koja je počinila zločin na Kapiji.
strogoga vijeća suda Bosne i Hercegovine na osnovu odredbe člana 285 ZKP-a BiH uz primjenu članova 39, 42, 48 KZ-a BiH osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina. Bilo ih je više nego što je ikada u jednoj pjesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema. Mi koji smo po peronima jednog vijeka odbolovali samoće svih svjetskih Robinzona, mi koji smo nadživjeli tenkove i nikog nismo ubili. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti. Preko njihovih neljubljenih godina izbodena i uspravna prešla je budućnost ljubavi. Nije bilo tajni o polegnutoj travi, nije bilo tajni o raskopčanoj bluzi, nije bilo tajni u klonuloj ruci s ispuštenim ljiljanom. Bile su noći, bile su žice, bilo je nebo koje se gleda posljednji put. Na zbornom mjestu ljubavi sad čekaju kao grobovi. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti.